Kidam tang musik ni phai kre ke thom arni kang sam por phai ke thom along ame thanga he malong pherang kya mai kangi bangso ahut Anita Mech pen kidam tang Karbiang Autonomous Council kelik ahut alangli long kacherap cheto dun arat do anaphan borjan constituency along songwe pen kithordun abangphi sangpi Anita Mech pen radaphan kachoro pajirpon Sangpi Anita Mech kedam tang Karbiang Autonomous Council kelik ahut borjan constituency along pen songwe pensi kachepate dun abangphi lo bangso kelik ahut kacherap dun arat do anatumaphan Anita Mech ahin pen akro pajirpon Actually border issue to এতিয়া নহয় আছে কত দিন পৰা আছে আৰু আমি ট্ৰাইবেলছ হয় বুলি আমাৰ border এৰিয়াতে পাতাটো ইস্যু নকৰে তো হেতু সমস্যাটো বছৰৰ পৰা আছে তো আমাৰ পাব্লিক বিলাক এবাৰটো of course most of the public they requested me to contest but at the end maybe our Sujo Professor is more stronger, more capable. So he has also, in some areas, he has said that he will issue them pata, and so I'm very happy about it. So I know my public will never vote for a wrong leader. So I'm happy with that, and I hope Sir Rompa will look into the matter. Kidamtang Karbiang Autonomous Council kelik ahut Anita Mech aphan borjan aradatum kanghon lapen aning ke thepena jok kado kawi suri hini ra pharoner kebra fli avot pipajir dun rentilo alang li kelik ki thurdun pen remdet seta alang li phan kera batuma phan an kibangji arnita lapuson kacherap kacheto dun bomji aphan chuningri ponthu enika se ami my mot poila pra social worker ase and I always love my public. I always love my grassroots level people, and since they have worked for me so much, I will never forget them. Not only today, but I will never forget them in my life. They've worked so much, and sobe mane unity aru progress karne hai kaam kori ase, june amak sahay korise. আপনার এতিয়া ভবিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব আজিতো আপুনি একদম নিৰ্বাচনত হাৰিলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি নতুন কি কাম কৰিব নতুনকৈ কি চিন্তা I will always be a social worker আমাৰ পাব্লিক যত আমাক লাগে মদত কৰিব আমি and I'm for the public always Bukajan pen anantirang Karbiang long life